Disclaimer. Echoes from the Cocoa City shares historical accounts, stories, and cultural narratives from Mampong Aquapem solely for educational and public interest purposes. Kantanchi Media does not claim authorship or ownership of the original stories, nor do we claim to know everything there is to know about them. We acknowledge that history can have diverse perspectives, and we warmly welcome corrections, contributions, and divergent views as we learn together. Thank you. From the hills of Mampong, where every path whispers a story, come the voices of our ancestors, the legends of our land, and the spirit that built Cocoa City. This is Echoes from the Cocoa City. The next one, Nana Pamitu. Okay. Konekura. Okay. Nana ya Bequeen. Nana ya Bequeen. Yo. And so obey still Nana Pamitu Asimuntia. As I only be denied. Okay. John so Bayan fear with you back on so film. Nana Utiano Basa Sileku, or Sramo dear Winya, or so obediate. Nano Utiano Bade, or Beche, or Che Wegasso, almost 50 years. Wegasso. Na Edubebino, and Nayare how. Nemono or you be a Nebi is going some. Na oyobi share otu anamon wokuru no na no tu anoba okay ana oyobi a enne akonfa bekuru mu ade obemo abodawuru ene information ohun na nisi o oye den asem biara obeka obeye bia so eye adwuma na no tu anoba Tinana Otiana Babi Din War. Eye Equapim Ghana Memo Yina Babia. Wow! Yo. On hina, me who is na Otukwan Neka Nebudia Tiaso. Nebudia Tiaso pa. Yo Budia Fita Nitia Neka Nenim. If on a bacokra or Bacaba, na no tu anoba. And in the honest no being share. Dr. Oban Payne, Palm Chroma. Okay. Not done for an open chain. Some of my father, what's another done for No problem. Emma Palm Chroma, Bama, wow. And now, also. Nana Danfo, ne something na prempe, Adima prempe. No, Papa, a great man. Yo, no, you be a great man, pa. Wow. Yo, see, no, you be a upon homoding. Ne yarana, idina nimukan, mo yari che. Yo. Tino you be a upon homoding, papa. Last year by now, who say me about na no tu anoba any a propon history a edda one tem Mampong any a propon. But obetumi akọ e wa man. Yo che abakwasem ana me mpanyere kire me se. Tama wokọ anwurasan. Okay. Na Omahene eto adwamu Mampong na etwitweje Omahene nti wode ne baaye no wode ne ba Mampong be sa na yare. Okay. Ne sanse Mampong adweno pa ne ade a ye wo agropon fun nti ba bi o kura adwembo na nko Omahene no kura wode na bidin so nti wo hu e di wo bonu ho ban ma sa na me nyina eba asumdwe nti ne hoton okon no se shadia Mampong maya mamede dati menua mo hwemachi mo nyi chidom hene. That is how come Mampong benya
Chidomhene wo the Okuapem Memo. Okay. Sana abakwasem chere. Sana abakwasem chere. Nti enimu na ne na ma na nsem bi wo ho nso ka na ne ka ayedin kakra. Sikasem bi bedi baabi ana Mamponhene nso di hu djuma. Pacho ohene ben particular sa. Na no tu ano bai kuya. Ya bia ne ho ne ye ayi mere so na ya bekwen. Okay. Yo. Okay. To wo tua se sika no. Okay. To tua se sika no. Wo ye ho homa e de to. No wo san repeat sa chi do mo na san kan ye o. Ese ade amaye mo be hwe ma chi se chi do. Nti na chi do mo ne de na kura payment to be so be bia ni mi se chi do mo de Mampong na ese de. Okay. Eko. Yo. Na mpanyinfo fubu bebi se nia odi no di onyo no komede la yo sa na ti some time ago na meti say wochira na akropon na biribidu ya na wo befa nwodura ewo Mampong ni sure say we janu what say we janu di san common at then o san common eye no kware ye ne nanu mo kire se eduafe no manhene betuku ejira eye dem ti ben ni mu wo abo a eye nku asisi wo o manhene de wo nti o manhene na nkasa makrosoma mo ba ya mane wo ben ni mu ma na nsa na wakofo no jira sa na tene enti o pese o chese Mampong ye kuro se kuro trasa Mampong de tie din pon no kra oman pon ye din ye oman pon sana Mampong din e oman a etumpon no ye Mampong